300 godina u dvorištu porodice Reljić od dasaka i letve skovani bubanj služi za pranje veša. Bučnica služi za pranje većih komada veša ili odnosno deka, kićene biljce, proste biljce, jambolije i tako te stvari. Snažni mlaz vode, propušten kroz kanale, stvara prirodnu vodenu pjenu, iz koje veš nakon kratkog vremena izlazi čist i mirisan. Bučnica može da radi samo na vodu, kao i vodenica. Tu nema struje, tu nema ništa. Isto je pranje ekološki. Tu se ne smije metati ni prašak, ni se smije metati ništa. Ni omekšivač, ništa se ne smije metati. Zato zašto to poslije kad bučnica ispere prašinu, ispere to sve, to ide i dalje u unu, da se una ne bi zagađivala, to se ništa ne smije metati. Bučnica, Martinbrodska veš mašina, jedinstvena atrakcija u ovom dijelu Nacionalnog parka Una. Mirisna svježina veša koja se širi iz ovog dvorišta ne ostavlja ravnodušnim ni jednog prolaznika, niti putnika namjernika.